ngithanda ngento yodwa kuzo zonke ingoma zalo sisi lena iwuyena ngempela ngoba usesile ulahle ngisho ithemba lapha mayisho yena izinto zenzeka masulahle ithemba lapho ufika khona bese bekhombisa ukuthi bakhona into i-foundation abantu bakuveza masulahle ithemba kanti futhi babebontawo laleli uhambe nale Jesus okuyiphuma lento ekhuluma ngalo sisi artist wonke umuntu omnyama uyi-artist lonke indlela beyona ngoma ekhuluma ngayo exactly so yonke lento ubunzima bonke sesichazele ngakho ukuthi yilapha khona wenza uma enze elona nomama ufaka ukholo lonke lento ngenxa ukuthi ikele ngcolile yakho wafundisa izinto abantu banolwazi bangcolile ufundisa nabangani bayachika usisike wabanamandla ukuthi aveze yonke lento ufundisa indoda ubaba ufundisa ubaba sala yonke into lapho ekuzaleke into essential umsindo omningi kakhulu le ngoma le kuyo yonke ingoma zakhe sisi iyona ngoma ekhuluma ngayo isimo sakhe sokuphila ukuzaleka kwakho uzaleka kanjani wena uphethwe kanjani noma iliphi artist ke khona emhlabeni kuba khona ingoma ekhuluma ngayo exactly njengale intombazane uyayibeka into ibeka into yasekhaya inkinga yakho uyayibeka nokulahla ithemba ekuphileni lapha ekuphileni bese ngikhulumile kakhulu kodwa kwezinye izinto ukuthi lapha ekuphileni lapha ekuphileni phila kuyimpi phakathi kwabazali nawo into ngoba manje ihlala ikhona so kodwa ke kusala nokusemqoka la lo sisi lo khuluma ngeinkinga zakhe wabuya vezela khona aveza khona ubaba wakhe nomama belwa efaka ukhololo ukuthi cha isimo vele esikhulu nakho umsindo njalo kodwa wonke lo msindo kusala ekuzalekeni bese ugcina impilo nje inkinga zakho kuba sekuzalekeni bese kuba ezinye ezokuyiphatha umama wayesibulisa izinto nawe uyabolisa ngapha manje ugcina yonke into bese kuba yiphunga elinukayo noma uhamba yonke into vele ihlala linuka
ngoba manje i-foundation yakho ibolile nawe futhi ukhompyutha ngibona so iy'nkinga uma ekhuluma ngezono zakhe ezimsindayo izono i-behavior izona ngithi uma uzalwa nezono zababa nomama umsindo wabo ngakho ubalele ufuna ukuthi umsindo wabo bese kuba khona umsindo-ke omunye-ke odalwa wena ngongayiphathi uhlula uphathi imizimba wakho uhamba ukwenza yonke into bese kuba khona nje bese igcine ukukhuluma ngezono ezikusindayo izimo ey'njalo kuphela so i-behavior esemqoka nokuzaleka iyona into eshaya umuntu wonke umuntu emhlabeni ungayiphambili ube umsindo nje ukhona umsindo wokuzaleka so umsindo lo okhona so izimo zonke lezi nje kodwa le ngoma le kulo sisi yonke iyona yodwa esindayo echaza yena wonke umuntu uma usebenza kukhona into ufuna ukuchaza ngawo ukuthi mina ngisukaphi njengoba nginethwa imvula ngisho isimo sinjalo siyabonga ke lapha ngithi angikhanyise kuzokuba naye uma elalela ngoma yesica isishintshiwe kancane yenziwe yaba iqiniso lakhe alishiya walelenga ngithanda ngento yodwa kuzo zonke ingoma zalo sisi lena iwuyena ngempela ngoba usezile ulahle ngisho ithemba lapha mayisho yena izinto zenzeka masulahle ithemba lapho ufika khona bese bekukhombisa ukuthi bakhona ehlale kunjalo into i-foundation abantu bakuveza uma usulahle ithemba kanti futhi balobondawo laleli uhambe nale Jesus okuyiphuma lento ekhuluma ngalo sisi ukhuluma ngempilo okuyona vele i-artist wonke umuntu omnyama uyi-artist uyi-identity lowo ngendlela beyona ukuyona ngoma ekhuluma ngayo exactly so yonke lento ubunzima bonke sesichazile ngakho ukuthi ilapha khona engathi ubaba wakho wayemfundisi engathi bafundisi wenza uma enze elwa nawo nomama wakho ufaka ukholo lonke lento ngenxa ukuthi ikele engcolile yakho wayawafundisa izinto abantu abanolwazi bangcolile ufundisi usisike namandla aveze yonke lento ufundisa umfundisi indoda ubaba umfundisi ubaba usala yonke into lapho ekuzaleke into essential umsindo omningi kakhulu le ngoma le kuyo yonke ingoma zakhe lesisi iyona ngoma ekhuluma ngayo isimo sakhe sokuphila After everything I've been through, I could finally pull
yiphi artist ke khona emhlabeni kuba khona ingoma ekhuluma ngayo exactly njengale intombazane uyayibeka into ibeka into yasekhaya inkinga yakho uyayibeka nokulahla ithemba ekuphileni lapha ekuphileni bese ngikhulumile kakhulu kodwa kwezinye izinto ukuthi lapha ekuphileni lapha ekuphileni phila kuyimpi phakathi kwabazali nawo into ngoba manje ihlala ikhona so kodwa ke kusala nokusemqoka la lo sisi lo ukhuluma ngeyinkinga zakhe wabuya avezele khona aveza khona ubaba wakhe nomama belwa efaka ukhololo ukuthi cha isimo vele esikhulu ngakho umsindo njalo kodwa wonke lo msindo usala ekuzalekeni bese ugcina impilo nje inkinga zakho kuba sekuzalekeni bese kuba ezinye ezokuyiphatha umama wayesibulisa izinto nawe uyabolisa ngapha manje ugcina yonke into bese kuba yiphunga elinukayo noma uhamba yonke into vele ihlala linuka ngoba manje i-foundation yakho ibolile nawe futhi ukhompyutha ukubona so inkinga ezihla uma ekhuluma ngezono zakhe ezimsindayo izono i-behavior izona into uma uzalo nezono zababa nomama umsindo wabo ngakubalela ufuna ukuthi umsindo wabo bese kuba khona umsindo ke omunye ke odalo wena ngalo ngayiphathi uhlula uphathi imizimba wakho uhamba ukwenza yonke into bese kuba khona nje bese izona ugcina ukukhuluma ngezono ezikusindayo izimo enjalo kuphela so i-behavior esemqoka nokuzaleka iyona into eshaya umuntu wonke umuntu emhlabeni ungayiphambili kulo msindo nje khona umsindo ukuzaleka so umsindo lo okhona so izimo zonke lezi nje kodwa le ngoma le kulo sisi yonke iyona yodwa esindayo echaza yena wonke umuntu uma usebenza kukhona into ufuna ukuchaza ngawo ukuthi ningisuka lapha njengoba nginethwa imvula ngisho isimo sinjalo siyabonga ke lapha ngithi angikhanyise kunokuba naye uma elalela ngoma yesica isishintshiwe kancane yenziwe yaba iqiniso lakhe alishiya walekelenga